Dah? Dipindat ngarang apa? Dipin bemam? Bo, bais pi adek ngena si bak tu. Nyalah bais barong ene. Nyalah bais barong. Nyalah. Dipin. Puh, main apa tu? Cendera coba ada yang nak. Puh, mau jujuk terak tu. Memeh. Kudopin lah tarak. Bak tu. Ada yang terak apa kau pin ngalah? Mau jujuk tu terak robot tu. Mau jujuk yo meh. Ben ni jauh ben terak ben. Ada terak ben. Ada cien. Mau jujuk pin situ. Mau jujuk terak tu. Mau jujuk terak tu. Cien bin. Demen pin kena ya. Mam. Mami pin? Bo tu mama apa? Takut. Bak tu. Jipin kena sayang ajak ibu. Sayang ajak bapak. Sayang ajak pekak. Sayang ajak nenek. Sayang ajak bi adek. Sayang ajak bi omang ita. Sayang ajak dodong tet. Sayang ajak dong ade. Sayang ajak kumpi. Sayang ajak kedis. Sayang ajak poki. Sayang ajak onyang. Sayang tu. Poki di sisi ya. Dadah. Bisa dadah. Dadah kita re. Muah kan? Ampun. Bos sudah. Ben. Ngarang apa pin jadi ngotot tentang apa? Cocok, itu udah cocok. Sing nah cocok ne nubu ya sing. Bubuk cocok dipin nunah ini. Ijo kan lagu cocok bu ya tu. Cicak di bu. Di bu ya tu. Nubu ya nah. Nenan tak kau cocok Bin pindat ngobrol tentang apa? Selain cocok apa bin? Apa bin? Kedis. Ikudopin lah kedis. Apa bang pinne mam kedis jangkrik tau. Memeh. Apa bin? Dis dijo kedis biasane. Ijo kedis biasane. Jangkrik. Bani pin ngemang jangkrik. Wani meh ajak nyan ngemang jangkrik biasane pin. Ajak nyan pin ngemang jangkrik. Cakak tuh. Meh. Anteng jadi pindah. Jangkrik. Krek temennya tuh. Jadi dadah nih. Muah kan? Dadah sekan nih.